Theophilus Anani, so but the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of a Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati bi. Yo abusuafo akwaba sonko enkoma obi bia wo hwe me sabre ewo AfricMedia eso munuaba episkapa enene so minimo edi eye ehia sede daneda ye no na sede mo amonim no eye social issues, relationship styles, marriage issues and daneda ye see eho enkonya na ene dia me de ebeso mo ede efa aware ensem na chese onim se eye aware mu ede ensem bibire na epie edi efri mu eba amna wo ekasai abaye bi a wedi 34 years nsem bi odi aba betu edwa na ebusuafo ese wani ensese ye ka ede ejo emema bi no mususu huna manu emema bi no mu huna mane papa so betimi ahwe nkwada ewie pa ne bedru pembe so bi na behunu se enkwada no enye wo ba ebusuafo abaye nsem odi atu eye edwa no mami twa me ho embra na me ba me de aba besum na mesanso mamo akwa babie no yeto ensem no eso no abaya wedi 34 years edin nsem etuja na chese wo chiremu a woni ne kunu na etie odo se be ma no ahofe de anya de se bi wo ho ede ma na abo na se de dwonso abo akokọ no na no na chese woni na aware for so many years ni nkwada miensa aba emu na ebusuafo nkwada miensa no ni nyina no ebie ne wono ma chese ye be ma na aware ne dia awosan so enyem fourth one na chese eno so no enye be ma no edia na de nti odi ne nsem etu edwa ni nyina se chese ye be ma no enam se wono no portray say wo ye caring wo sika wo ye bibia e de ema na so ena ma wo fa woni ntino na wo suro say ne man wa hwe no makwa se nkokuo ne de keka ho eno nti ne S guy ne S guy ya so no de amofe de wo bi na wone yes ha S guy no ene kokko hyehye wo mo key up na tese wone guy no have sex all the time na wo busa na so wode ne nsam no tudwa de nti wantimi ne ne S guy no anware ne say guy no of letty around too much no na tese nam so ma wo mo ejaye ba kokko ware ni kunu we ewe ohun ne say de bi ne made wo so wo mo ye fe eno nti ene tese wo ko ne S guy no won me ne guy no den eko have affair no atwa nto de a che guy ne say oh ni same period and I'm saying ye ne cycle de e kan ye na ne kunu one ne tie ne ene e ba ne pem agudie de omudi bi dan so wo mudi wie ye ne no anu no akwakofa pills na chese wanom na wa claim yo ma e de afri wonum one be ma yi krampo echi ko doctor for so ma doctor ka che wo say wo mo nyina ye okay nto mo ntwe nyame anim say emma ebetimi aba kakran na chese ye wo take that decision na wo de call ne S guy no na de ntie se wo ba bonten a wo kasa nyina say abantie na se ni kunu a wone ne tie no wa win American lottery eno no enche den ya de ne test ne de keka ho ye dem ebe baba be pie free mo ba nu nti wo busa say into so wan kan che ni kunu ne say ye mi ran say ni na akoso eno nti nkwada yi enya wo ba de menyem no krampo ne enya wo dia ana won twen ema test no endru won na results ne bra out ne be ma na emfa embo ne bo na ebusuan wo a anka den na wo be ye eno nti mi ankasa mi nuaba abna ahweni ahweni papa bi se mo amunu ahweni de aje se ne bo den sombo me ne no eba aba twetwen enkomo etikan ho andi mbonra ensem no emu abna mo akwa ya me bibia boko ade nyame adom nso mi ho na ye utwe ye ni abayi anase ye mami ensemode etu edwen dinti na ye ma binu eteki that decision unim say wo ex no so ko be ware wa anase wo hwe ni su no unim say ex we die anase nipa we mintimi ne nya de entu na mo enti na wo gya no nti e ba na sen na obi a wa ware utimi sa akọ na wo say ono de ne ma na me pesa sa ne ho afi ma me na mo ntutu ide na betimi aka fa ho ye di kan ye de encha kese be ma adofo ni ahwefo mo hwe ye say baby all day we figure na to no actually you free hand go dia na fa ma ubia na sa me da se we be some sense asemi die emu orem sa
eto jisumie o se ye koda sumie so na afa ye samba nenso so ye de abo apni ti wo se ebo asemi true me na me ye obai na asemi ababeto me ni de nti a utumi eja o x ade ye x nso so de wo san kohun sen first of all your x unim say ukunu e find out ebetimi de ensem bebre aba before a nipa ne ba be your x na one ne wo ho e na wo hu se na wo kan wo hu ni su ni ade nyia na wo hu se ade yi emmoa me nanso so wetimi ene na san ko akohiem ene na afa yefunu awo memu nyensa esan so nyem wechi oba ni buodru ye Delilah free wo me so no na me nchawa no be ye ni x no krampo no enye so ye single no so aware chese nya de se bia wo betimi aka say ukunu pamo krampo na x na ba bejo ne watina x na aware ana mu mienu nyina maware na mu di nse na mu di nse hu obeyi ohia asotwe okay ade bi wo hono nso so a ebetimi ba ne se empemu agudie na ye ne kunu no one na aware no ebetimi ba ne se enso eni na eno so ontumi nka nkyere beju okay ontumi ye se akokọ ontu beju iti bia ontumi nhoro ne ntuma gufi nso so sa awa abonten entumi ma obi ahu se me kunu bia onso eni wo mpamu sa enti ne bia enti on obenum pills or the best se ne kunu ne ho nyefe no ode akọ ne ex ho no enti na mpem bebre ye ma me no mutu ye fo tobo ariria na afi bia anka we nhia sa ex no ena ne kunu na ye be ma odi kan ni ye bibia menya sure say obekọ ne ex bi ho menya sure so obekọ ne ex bi ho enti dia betimi ama obe ya san na echi bia atenka bia onya free ne kunu nchen because according to their whole kind we say be man ye caring be man eye dia opedia ma sika de man ena we so ye say emba mo second anthem money sure and be ma o mo kasa ka mo kra so mo ka ho bi enti no na ye say bi wo ho no ma oba no ontumi emfa mbetu bi enti yinya no mo emmema ene emma ansa na ye bekọ aware mu yembisa ansa na ye de yeti akọ akọbre konko kasa be mai oweska nti menene ekọ akọware de bi wo ho no ma echensa they say there is more to it sure enye odonko a ebi wo ho no ma bibi wo ho e wo say ye shake ansa na bia be mai making or ye 3 seconds man okay besi de bia na ex na so to me man ni je send your pen iti bia enunti na obetimi asa ko ex wo ma na asi 90 say no ususu say won bonni kunu no amane ma no hu say nkwada na enye ne dia say de be ye ne eche say bru say ye ko ye die ne ne ya wa woni say nkwada ne no de nti won ha wo mo krampo ma ye nye ana so won train ma ye nye test ni we na result ni ma na be ma na find out say ampa nkwada na enye me dia wo hwade na wonye meni obi yi anka mi ameka chiri ku wa be ka chiri no sa if we say yes say onu ankasa ebehu na wa wo be ka chiri no dan say onu abehu because so wa wo ka chiri na that moment ibia so wa show bia na ya ba ka chiri say enye oba nemo obe onim ni kunu no enti no bia enije bre no waka obi timi aka no dede dokodoko aite sebe obi ahwere ne maame ana se ye maneni je auto party kra to me the money na afi wa ka ahwere ni ti ono no ansa no obi su kra wa men ti o ka se o ndidi kra enye ye enti ne ni je bre mu no no wa ka ahwere no o miwa e bi a say ni no wa ka edin dear so we me akwa tena se say okunu ni oyi secret bi wo hono ma untumi hide it forever ebia ne say American law share den ya DNA test untumi enko bribe doctor I just say unim doctor ne dada ana say bibisa ubetimi akwa akoma na study ne enso say ye den ya da achi bi ebe be chiro
ebi ayare bi eba na ohia moja na nenu moja ne ne mfa obeye dem nti mesre me a anka me meka kire jo enche ye di nkomodidi no ebeba na wie na ye hwa de ye be man na meche ne ex no wa ware wonso wo ex yi a wono so ye obe wono so aware enti all self fro ka cho so opese woni wudi empamu agro abra wonim se wa ware na wono so aware no je wono so eje pinia woni no ekokọ da ye de na betin aka fa sa ne ex no omu mienu nyina ewo mfumso okay nenso so ye mpinifo ka asemi se ejadada no so enye so unya bo mu se bola so ya na eno ankasa aso na omu mienu omu sa yongo fam e hono dada nti obi a untumi resist no ye mben no okay so far as onim se nipa we menene enya bibi pen me chimben ne pen na bibi betimi me pa cho mben no aha unim ne weakness ono so ni mu de obetime de o etika ko na atena pen o enya se wo ne tena keke but bibi ko so it is ani pam ye ne ye ntwimben no sa aha nto mu bienu nyina no mo sample from wa ware o se ye se wo go ma we ni nka wo me we ni entimi anka wo me na so wetimi akọ obi foforo honom de na ise wa na obi nto no na egu na ware o no na ese na yo we dey ye di nkomo no esi no afuto be na ade be ma eye nua no mo mura eye aware mu na nsusu ni nyina mu no se bibi enkoye wa aware num efa na yire ho efa ne kunu mu a wo mo ntimi fa wo mo entena se no wo mo nkasa se o ebia miwura nyoma bi se na wo ye a mani nje hu ana se bibi se nka wo ye ni se ya na me yire o wo ye wo nyoma se ya nka ebia mepe wo mo ntimi mfra wo mo ne wo mo entena se no afuto be na ade be mo mananse nka ye be na ade be tu bia amomo dia meka ne se awarefuo ena ya yesisu a ye ba be ware no dia meka ne se me pa cho se nipa no se onye wadanfo a me ware no unim se nipa ya me kwa kwa ware ni mintimi ni ne embo nkomo mintimi enkam makoma so ade enchire na me pa cho ebe ya anka po bi a unni na ewo sa yonkofo no na ware because ebeju baby enye okunu ne yore ewo se budi agro se yonko ewo se moye ti se enua nso so eka ho enti se owo sa ayonkofa no ewo sa atema no ema mo ho a aware no ebeku nini edi be 1000 years kra na obi nti mo asem da ese ne techere makra omoku enti se mo hu sa na mo be solve mo issues a bibia be sort out ama obi foforo krampo enti mo to yo mini aba abna ebeda wasi ebebe na ebusiafo aha ena yede enkomotwetwe no esi wo so wade nkyere efa ensem no ho no memfa enkame ye fabra ebebetu edwa ewo AfricMedia your comment section like your videos na share on all the social media platforms so follow ye IG page and your Twitter page so @tumagh_media ene ekria sikapa dasne yebesan edi ehia ebimakram